Emne mesele var bu yerde? Zabor var mı? Hey. Yolda. Hey. Hafızada yolda. Tak, buna sen yol var ekan bu yoqda. Assalomu alaykum. Qanday, yaxshimi desa shu? Qanday, yaxshimi? Ata qanday? Yaxshimi desa yaxshi. O'rnida qiynalib aytasizmi? Ha. Yaxshi, alhamdulillah, yaxshi. Shu bizdagi ish churqamay, jugur vaqt yo'q. Buna jarandlarga aytish kerak, ajaba. Alsizmi, yo'lda ochamiz. Açış gerek. Qarang, geçen kelib yo'lga uyat emas bu. Bu musulmonchilikda ham yo'l shariatidagi. Ha. Açık çoğuna magazin turibdi. Ha. Shuni olsa yaxshi bo'ladi. Yo'l ochiladi. Ha, buna ko'r, el aytib o'tadi. El aytib o'tadi. Ko'rdinglarmi buni? Nereden bir ko'cha chiqish şey. Ha. Yo'l keyin bo'lib nazoratga chiqadi. Rahmat. Ondan nerede bir masala qarab qo'yildi. O Baytemir ko'chasidan bir qancha chaqirım yo'l bordan nerede? Ha. No, Radomdan. Ay. Tak, значит, al qo'shashmasanlar, tet uyda chiqibdir, ha? O'sha uyni qarag'lar, kadastr, adliya. Azmatxonovich, mo'lda qarab bugun kontrolda ema. Zamorak Bashevich, ushiga kuchingiz yetadi. Yetadi, shuni jo'ti zaborda olib berish, пожалуйста. Ko'raman. Ha, qana? Bunu ko'chadan tuz bir Ay. Kartasi. Keladi tag'i. O'sha yerga qana yo'l. Qolgan Abduqadirovga paralel bo'lchi. Ay. O'sha yerda. Ay. Mına, ha? Ha, mo zaborda assa yo'l chiqadi ekan-da. Mo'nda qachada ekansiz, Zamorak Bashevich. Mo'ni ochqila, ya. Bursakda olib turdi. To'xtaylik. Ya. Yo'l bor ekan-da. Şimdi iki yer Kızılbük'te çıkıp ketdi. Anda yo'l bu. Shu bo'ldi, anda sotga belgila, ochqilanmagan. Ya. Ya. Abduqadirovga chegib o'tdi. Az narjag'dan ko'rsak bo'ladimi? Все, buni ochqilar bugun. Zamorak Bashevich, buni bir yo'lma tozalagancha buni ochib qo'yinglar. Gemplanda yo'l bormi? Все, bo'ldi, отлично. Ну, отлично bo'ldi, alg'ila. Mo baq tegib qo'yibsa уже, ema. Ha, tegib qo'yibsiz. Tegib turadi bardir. Yolda kutamiz, ha. Yo'lda kutkuchingiz. Tak, bugun Zamorak Bashevich bolni olib, tozalab, yo'lni bitirib, tegizlab emetib, shag'il togib tegizlab yo'l qilib qo'yadi. Tushundingizmi? Bugun ertang. Subota bozor. Trato yo'lga chiqibdi, yo'lga qurib olibdi. Как это так? Azmatxon, bugun sotun dele keragi yo'q. Shuga желание kerak bo'ldi. Ular sirkalarni alg'ila. Mana ko'rdingmi? Nava chiqib ketgan. Mana. O acaba. O bala. Uchrasangiz, damla teskari qarabay. Onu alg'ila. Onu alg'ila. Sakaldı qo'yibsiz, damla uchrashgingiz yo'q-da. Sakal joyida ekan, uchrashgingiz yo'q-ku. Ta, onu alg'ila buni qara. Ko'rdingmi? Chiqib ketganda bor, ko'rdingmi? Yo'lga chiqib olishgan bardi. Mana qara. Matkerimov ko'chasi ekan. Ha, bunu alg'ila, bunu alg'ila. Ay. Tak. Zamorak Bashevich, ko'rdingizmi bu ishni? Ha, tet uydan so'rnacha, bunu olish kerak, bunu olish kerak. Ha, buna tereshko. Buna. Shu yoqqa ko'p keldim. Qancha qilshay soldatda buni. Buralarda chiqqan. Pol. Ya, ular polni chiqibdi. Ya. 10 metrda chiqqan. Ay. Bu o'shanda qaysi ko'cha olib qoladi? Urutskiy ko'chasi. Ha. Urutskiy degan ko'cha. Ular вообще krasnida o'tiradi, ema. Azmatxonovich. Buna qarang, вообще buna qarang. 5 metr chiqarib buna qarang. 5 metr, 10 metrda. Ya. 10 metrda deyman. Tete so'rib turadi-ku. Bu yerda boshqani ko'rdim. Ya. Az boshqani orqasida az qatdan ko'rasiz. Je trotuar yo'q, je latok yo'q. Futbolda shu turgan yo'q. Ya. O'quva kirganda ketganda shu turgan yo'q. Ay.
Так, жанагы жол кайдан чыгат? Могу эмне болгон гараж? Все açış керек да, муну үчүн. Бирагынан кийин ачып тазалап коюш керек жолду. Болду, бүттү. Я. Мына жана забор да мо, э? Могун ичи эмне болгон здание? Я. Тиякта могундан кийин жолбу? Эки забор ортасы. Эки забор бар. Ортасы бош тоже. Ушундай. Анерге району көрүнөт. Чоң жол экен да, казыр проспект экен. Я. Мына жол бар экен го бу жерде. Я. Генпланда жол. Так, кандай кылып ачак юридически туура болот? Кызыл китеп берилип калгандан кийин ордуна жер берип туруп башка жерде. Өзү менен сүйлөштүрүп алсак болот. Сүйлөшүп алган. Качан сүйлөшөбүз? Качан Бүгүн ачасыз? сүйлөшөбүз. Качан ачасыз? Бүгүн Açıp koyarız. Все ачып, мына жолду ачып, молар бүт силекат тазалап ачып койгула анда. Тетиги здание кимдики мына гараж. Анда алдырып койгула. Мына кара, мына кейпин кара. Ушу кандай болсун эми, уят эмес беле. Я. Могу кейпин кара. Уят эмес могу, кандай келип карап койбойсуңарбы? Бул эмне деген здание бул? Даже Афганистанда мындай здание жок да, жигиттер. Я. Кадастр. Кара мына, уят эмеспи? Кара, как это так, ушу эмне деген здание бул? Уят эмеспи? Замирбек баш, сизге тапшырма ясно, да? Тапшырма ясно, азыр рейдтен кийин калгыла, сиз, кадастр, жеке калсын дагы карап пландаштыргыла. Полну алып, тазалап, техникаларды алып келип, мындай кылып алып, тет жактан сүйлөшүп жолду бүгүн ачып койгула. Түшүндүңүзбү? Могу мектепти катырды, Камча Кылычбаев ушул мектепти бүткөн да. Каралай кетти. 8 класска чейин Барпыда окуду. 9 ушул жерден бүттү, с отличием бүттү. Бул полный бардак болчу. По жарымын акчасын өзү төлөдү окшойт чөнтөгүнөн. Единственный выпускник, который закончил Терешкову, ошону взялся, да, за ремонт. Но куда калса ачылышына теймен алып келем деп атат. Терешкованыч, өзүн алып келем деп атат. Правда, кыйналып калыптыр дейт. Куда каласа өмүр бирес алып келем дейт. Ачылышына алып келип ачтырам деп жүрөт. Мында садикпи? Я, частный мектеп. Кайсы жерге чейин эме? мына үйлөрдүн сторуна чейин жумуш алып барганбыз. Ар бири кепилдик кат берген булар. Булар боюнча жумуш алып берсек болот деп берет. Газка да, УМС да. Анда тазалабайсыңар анда. Буяга чететяга чейин, а? Бул жагда до конца. Эме, Замирбек Башевич, мына кара. Бүгүн заниматься эткиле ушул жерде хотя бы. Хорошо? Могу заниматься эткиле. И могу жолду ушу основном бригадаңыз ошол жерге эметкиле. Бу почти даяр эле экен мына, бузуп коюптур. Я. Алдырып койгон. Мыналарын да алдырып. Кадамдаңызчы мен архитектор. Мына эме турат го линия, көрдүңүзбү? Азаматхан чыкара. Ана 12 экен. 12 метр, көрдүңүзбү? Да ушуну сегодня бүгүн эртең бүтүргүлө. Монда бергиле предписанияны ассын. Сиздин колдон келбейт да бул, а? Эми колдон келчү дарактарды алдырып. Анан эле бир вагон бар, ондагы дарактарды алдырып, вагону калды. Көп калмайды. Могуну айттым, көрдүңүзбү? Сразу могуну алдырып. Так, алдырып. Тияктан сразу тротуарды эметип, жеке. Угуда. Могу сразу алгандан кийин мушуну тазалап, лотогун коюп, тротуарын коюп, зеленый зонасын коюп, бир группаны таштап койгула. Тияктан баштап жанагы жол ачабыз дедик го, ошол жерге чейин тротуарын коюп коюлуп, бу жерде аябай оживленный жер. Түшүндүңүз да? Группаны таштагылар дагы түп эмени баштай берсин. Так, азыр биз тияктан оңго кетебиз, а? Адилет, мына карап коюңуз, а, кызыл китебине.
Ne gelse çıkıp ketken bulçu. Sizin tanışınız okşaydı ha? Жоқ, жоқ. Ha. Бардығы эле тааныш бул жерде. Мындай көрсөбүз да. Биздин эми жетилде. Ha, teytağa burulup kettik ha biz. Мына куугандагы эскерттик эле. Кайдан албайдан ташар. Басынжак болгон. Musurga tapşırıklar. Selamun aleyküm. Salmaz mı? Tak. Mov ne olgun değil mi? Abarona. Aldırıp. Musurga pat tapşırıp sağlar. Tak, bu yakta çıkan bu. Туган забордон. Неден полностью суу алдырдык. Неден экинчи болгон. Ошо забордон мына магазинге чейин. Teti pliteler kimdeki? Плиталарды ачтык, ана эгес турат. Ha, ana gelsin. Çakırın. Tak, bu da yemene. Zamrek başuç. Sa trotuarın karaqla. Trotuarın qarab, narkılar da aldırıla polnostu ki. Te buştan başta aldırıp trotuarın bütüp narkı jana biz yol açabız degen жерге için aparıyoruz. Acıke plitelerdi alıp koyunuz ha? Plitelerdi alıp koyunuz. Tak, onu temir kapağı tapşırı vergiler. Zamrek başuç. Hazırkı tapşırma boyunca açım o boyunca. Ертең o tireş kömeklerin açılışı olsa kamçı kılıç aç gelip görürdü. Bunu tezire kıymılaş gerek. Так, bu baklarda farmovka kılış gerek. Tekten alıp salgın. Ha? Жол бияка Aa, кайтышат да. Рашыга жол. tak. Мага жаган. Nursultan. Bunu efteyelersin be. Ya, olardan alıp tazalap ette kaçayım makul bu. Bak, bu ne bardakta. Karagan kişi yok da ballar. Bunu kim alakayım ama musullarda. Kanak başmış. Alavuz mu? Алабыз ба? Ha, alt tazalarlar. Kaçan alır? Kanak başmış. Бияка бар, тынтык бар. Ha. Mo zaboru ço. Çıkan bu? Бул котельный да. Ya. Котельный. Теплого карай. Ha. Teflon karayı, teflon çakır. Teflon çakırda kalsın bu yaka. Düşündün mü? Xot narağından kıla bondara kalsın. Eten jolga mişir dedi de. Düşündünüz mü? Aytınız. O ne oldu kara? Ya. Şulardan musuru tazalatınız. Alsın musurların. Onlar da bir sıra kara kıla. Buna kara. Bunlar bu eskiligi жетip musur olup kaldı taldarçı. Onlardan da tokoyları al kıla. O tazalap hiç dense kalmasın. Buna gördünüz mü? Buna yaktan kenen boldu joluna. Buna gördünüz mü buna ki? Ha, ova. Bu şunu. Домдордукка чейин спирт бустап турган болот. O katelini bilen katelo tiyemenim be. Мына бомба коёт. Yemene. Soğuma kalmaz. Gördünüz mü? Dedi katelini de bir cıldırsa bolboy bu. Karan. Жерин карайлы. Ya. Жерин карайлы. Bundayra karkara cıldırgıla. Как раз 4 күндөн кийин сезон бүтөт. Ha. 4 күндөн. O sözün bütkenden keyin cıldırsın. Tege tapşırmanı beriniz. Makul mu? Siz baldardı bölüşünüz gerek de iş koyup gitti. Siz de çe. Oğla da çıkan eken ha. Ya. Ya. Kança yaktan burçtan da ara. Buna vagonda aldırıp koyula. Oğları polunu almış gidecek. Ya. Buna gördünüz mü? Buna bu yerden başta buna. Başta 10 metre çıkıp aptır ha. Айтып чыктык. Мына өзү мына жерден алыш керек. Hey. Бул эгасына чакырдык, нерде козерогду алдырдык. Hey. Мынаны алабыз дештиле. Эскерткенбиз. Kezirek alsın. Bunu alsın. Сүдүрүү. Özleri albay baktan kırıp olsun. Trassa olur da bu. Prema Osmano'ya çıkat. Osmano'dan arka yol büyütüp kalsa Gülbar'a çıkat da. Bak gördünüz. Oğluma çıkıp etkenden molar vardı hiç. Oğullar yerlerine sözlü kıyı olat da. Ya. Aytıklı o şeylerini de. Bak bana. Abdali siz özünüz kontrol kalınız ya. Hava aldır özleri alıp koydu da bunu. Bizim ballarda kıyına var. Yeter. Hava. Cumuş ballarda koy bazen. Buna vagonda alıgıla. Moğollardağı Abdüaliç. Moğollarda aldırtıp tazalap koş gerek. Buna buştan, sörüp görüp. Bunlardağı nizakon sarayını olsa gerek ha. Samovolini şu aldırgıla da nide bu kısı. Ha. Projekti de çok onda. Şey aldırgıla. Moğonu aldı, teti söyler aldı. Bunu yoldayken saçılsın. Akıl bu. Moğodasın olsa gerek ha.
Өзгөн көчө даже ошол бойдон турат. Эч нерсе кыймылдабапты. Ошол күнү тазалады. Я аякта таза. Ошо бойдон. Кече мен барып келдим. Мооларчы калабы кетеби? Эме кадастр, архитектор моолар расширение кетеби мо заборлу? Кандай болот? Я, кетеби? Сразу коюп эмес бергиле. Мо жол тезирээк кыймылдаш керек. Мо на днях ишти башташ керек буякачы. Ушул көчөнү жанагы рынок курулуп атат го. Мына жакта бир асфальт жолду өткөндө барып көрдүк го сиз менен. Ошо балага бериш керек да, ошо жакшы жигит экен. Кайсы жерде түшүндүңүзбү сиз? Самсат жакта. Биз көрбөдүк беле асфальт жолду. Вот ошо балага бериш керек мынанычы. Мына проектisi бүткөнбү? Кече көрүп келдим, эчтеме иш жок жерде. Кече ошо жерде айланып өттүм. Техникаларын бүгүн жана коем деген. Только жолду пока талкалабай турсун. Түшүндүңбү? Жолду талкалабай татуаларын бүтүрүп келе берсин, акырын талкалап дагы бар жолубуздагы. Татуардан баштады. Ооба. Эме болгон эме, алдырыш керек мондагы. Кете бир 20 миллион берели дагы эметели мана баштай берсин жолдучу. Кыймылдап айтабыз да, эч нерсе жок да иши. Так, могулер кетип атат, а? Мо заболарды алып коюпсуз, эме? Замирек Башевич. Ha. Ha. Onlar alın da. Onlar alın orta. Ha. Burap alıp şermende olmayız mı? Yok. Ha. Al tamuru менен туфрагы менен келет да. Да, витаминдерин куябыз. Ылгы жактан баштайлы. Жак көрүнөт чоңго. Биякта более менен бактагыттар бар экен. Yakta. Нирванадан беребиз.